kunenjere moyo kwene kibone binyoro biri bitabwati stima byonsingo ikiro bire hime yebunge ya West Mugirango igo mojumbe benseme yo musike Steven Mugaka haborire bali batabwati stima wilikiri banyore stima yo kinga ki budget yensi ya Kenya yo mwaka w'ekibesa w'ekirubera 2025 yabeire kewetiwa okwana sekinyoro kyabo kimo kinga kyo kumerana n'abanyamatuta abo haira kinga kecho okwandira magenderali habere kawikirani habwa sabanyamatuta wakwandira igoro yobora yubuya muri kitofati gadi Kisemba robotura senchira yokwikirana Umubunge o West Mugirango Mosque Steven Mugaka nigo agendereire gusingirira bona inse y'uburayi bwaye nigo aragenderere kubeka estima ase binyoro biriya bitabwati estima imeye bunge eyo eyekuyera bono igo kare nyama ya mate bono kare bugichora ngumbu bono ntagete kogenda bumweshimiwa onemca Nyachururu egere kera constituency kero mochi utwalist kama uja apply stima apply sasa kwa sababu budget tumepitisha last week, tumeweka huko pesa ya stima na mimi nashukuru president wangu alikubalia tuweke pesa hiyo project ya Bukimo ya Inogu kwenda Liamariga kwenda Liontege tumalizane na hiyo story ya stima once and for all. Ase amagenderero yechipara nigo Mosque Mugaka atebire buna ensemo yaye nigo agenderete kuyesuma eserikali eryo chipara chirami boigo kubekwa imeye bunge ejiga. Nazungumza kwa lugha ya Kiswahili, wanahabari mtengeneze hiyo clip ilale kwa inbox ya president wetu the next time anakuja, kwa sababu anakuja huu mwezi wa Julai kutuanzishia zile lami. Ile aibu tumepewa hapa watu wa West Mugirango for 30 years. Hakuna barabara ya lami imewekwa hapa. 4 presidents, shame on them. President Kenyatta, President Moi, President Kibaki na hata mtoto wa Kenyatta wamekuwa ma-president na hakuna lami imefika hapa West Mugirango. Huyu president wa 5 ndiye amekubalia na sisi tupate lami. Ile president ndiye mbigo sengia. Ikitokobuna kubatikana na magenderero ayayiga inse y'uburayi bwaye Mosque Mugaka nigo enyumba y'umunyamatuta basabire kugitira uburayi obwo bare nabarobwo nabo igo kugenderera gutwara obomo orumwanyo hata bochumbe umunyamatuta nago ikanero muroje gabute yabadia osamaro tutwagamba 15 na inuona mubwato kaka aka onera mubwate bondiga era bono nyasaba sezine biyamono tu mubwato kegenda mukolete kiye mubwate eria kabere imweba history y'umunyamatuta mwana kugamba abandi batebire 15 years abandi batebire 21 years naintwe cyaje ntwagambete abakansela abasamaro n'abagichora nabara tengere ngokwana ndaye tie town paka abantu bamburi na tengere mbatebe ngabamintu gaki gati ichumbiri ryarosiri paka chikapet abantu bagotinyira gotinya ogotinya dala bibuse birimo abantu bayitumbatamo aiga Mosque Steven Mugaka nigo atumekari bagerio na guyatanana igoro ya mangana yo weswa nani na barayi bande anene abamereri baye bage siasa. Mimi kama mjumbe ama kama mkazi wa Nyamira County sijashitaki mtu yoyote mahali popote, kiasi kwamba mtu anaweza pendekeza hapa na uhalifu yake ati mjumbe mimi nimesema ashikwe. Najua wamenikosea, mnajua vile wanakuja kwa mataka, wanaleta madharau, wananipea matusi, sijawahi kujibu mtu, na waangalia tu na macho. Mwenye amekosea sheria ya Kenya, mwenye anachunguzwa kwa yale amefanya, mimi naomba give us a break, you know yourself, and take responsibility for the actions you have taken against the law.
Kingo ripotara Getembe koraigase kinyoro kia bukimo ekyo kegutuke meye wodi ya Munyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Inche Fatgad Gisemba.